Okay, mga bay, hold on for a while. Basin naguna-una ka og pagdumot or di ba ka gusto kang mobounce o dili jud ka makapasaylo. Usay maguna-una sad ka og self-righteous nga insakto ang imong gibuhat. Yes, there are instances sa atong kinabuhi nga tanaw na to insakto ta, unya gidaog-daog ta unya kinahanglan kong mobounce. Dili jud ko palupig. Normal man siguro na sa kadaghanan nato nga dili gyud ta palupig. But being a Christian, that is a no-no for us Christians. Dili na angay buhaton kung mubalos kita o kinahanglan mapasakitan nato vengeance or else vendetta. Grabe na kayo ang panagbangi family feud. Nga kinahanglan magkadugo gyud. Kinahanglan medyo magkamatay. So, kinahanglan atong tan-awon, ikaw nga isip Kristiyanos, kalma. Relax, no? Kay dili ka na kinabuhi sa Kristiyanos ang mubaos o maguna-una man lang nga magdumot o maghatag og kadautan sa laing tao. Mga bayo, mga kaisambingay, mao jud na exactly ang nahitabo sa atong pagbasa kay si Juan ug Santiago. Ningon sila sa atong Ginoo, sa man Ginoo, gusto ka ba nga magpaulan kita og kalayo gikan sa langit aron ulanan kining lugar sa Samaria nga diin wala gi-acknowledge ang presensya sa Ginoo? O sa gibuhat ni Kristo kanila, gibuyag sila. Because God is not a vengeance God. But take note, despite that God is merciful, He is also just. Siya ra gayud ang muhukom. Dili pwedeng kita ang muhukom, mga bay. No? Kaya wala tay katungod nga muhukom sa isig katao. So, sa mga bay, magbantay kita. Basin ikaw naguna-una ka na og pagpanimalos. Dili ka na makatabang kanimo. What then kung makabalos ka? Malipay na ka? Magsadya na kay nakabalos? Dili ta magmahimutang. Dili ta makatog. Dili ta magmalipayon. Usa likaya na to. Uban sa grasya. Magampo kita nga magpuyo kita sa klase sa Kristohanon nga kinabuhi. Bisan, dili kita ngayan. Uban sa grasya sa Ginoo. Ang Dios, manalangin ka natong tanan sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.